Brácost nó lón, jo chéis. Well is mis Abigail agus ha misise I tách brunch o chulbe turis. Bo waffles aling chun an rolle brácoste sear o chunig dearbh. Ha mi dul de chàil an gaibh mar a níu brunches furiste ach go ma bria. Nishe, smuinich Lof Banana agus croissant almond cúlarí chéile. Ha fus am déisiú smuinich yum, ach cimar. Ha seo cnúthach bóg agus ha mi dul chur agus Yoghurt is. Ha seo tors vibes brunch go más badgeal sa chutsin ac a tain. Son an cake ha seo ha sin dul chruachach Frangipane agus si sinna chiad with danini. Curi mi isteach gan a bhódaking. Ha mi leach an gus mi anas eirascain a viscochach agus ha siúcar abisteach acin cúteoch agus almonds. Ha a bhí a bhríseach sias agus bacon, almond extract cúteoch. Ha sin dul chamal a chóir son mixture a chéic. Is ha mi dul bhríseach nu isteach gan a Frangipane acin agus miscichi mi seo a chéile. Ha sin giúri léir gemaatú Frangipane mi anya chéic gus an fhaicinn na blasan áling a ha sin ula jódachar an an croissant almond. Ha sin gemaat féris do chuí chéile, cha dug sinnach daig. Cur mi a Frangipane ar an ór gus an hóisich mi ar an cake acin. Mar a híisiú ha na bananas a seo gemaat abich, ach ma had nas dauna sin ha sin fiús na seár. Oh! Mi cyn na bananas a steach gan a bhóla an hóiseach gus an fhaimi chens prónach a dhéanúir. Ha mi hín gemaat tolích na a hí mi bananas le spótan an sa móla mesan acin, or a fus ac am an nóir sin gnúrin go Lof Banana a dhéanú. Glas go bhfuil gemaat abich had nas bóg. Seanis. Díoch fís ar agáil. Seanis. An na bananas acin a nus go lír ar a frónach. Is rís sin ha mi dul a chur an chóir gin an extract almond acin. Agus cúri mi ar a leach. Is ha 3 úin a dul isteach gan a chéic a ha seo. Seanis. Ha na húin acin a nus go lír a sa bhólas ha mi dul dhéanú bach an miscachach rí sin agus nuair sin cúri mi an hiúcar sa flúre isteach. Han jo seo féimachach mór an miscachach ítear. Díoch gus an nig go húla cáil chéile. Agus an nuair sin cúri mi isteach an hiúcar daun acin. Ha sin pul a hórst blas nó caramel gan an cake acin. Agus daun bria. Agus na knapen ha fíking na hun sin, díoch knapen bug bananas ha sin cears go leor. Ha sin dúisiol ar sa whiskin is, agus ha mi dul a chur a flúr acin isteach gan a bhóda. Díoch mar sin. Agus ha sin dul a fascach sin isteach gus an chaim sin an chéic snoc agus éitrim. Nuair a ha pascach rud gin ha is smuinechach mar go bhfuil déanú in ára bóch gas a bhóda. Ha torsmid bach a bharach tíidir ar ha pascach cake a chafad in a seár. Ha sin in is seo, is féidir sin an chéic a churí chéile. Ha sin dul a déanú léirt in a mixture agus nuair sin léir Frangipane is ní sin céhar trappin. Mar sin ní mi a chiad léir mixture a chéic. Han bóla ha sin fraim. Agus cúr mi ritbach gin a Frangipane ar múlach sin. Seáil mar a hiú ha sin snog agus tú agus sinna ha sin a giúri. Díoch gian 3 dollops mór. Ha giúri can fáu Frangipane as a húla pís. Ní mi léir gin mixture a chéic. Anis. Cúr mi a chóid in a mixture a múlach seo an drast. Mi smuinech a gur a cake yma mór a bhí seo. Cúr mi an chóid in a Frangipane ar a bhúlach. Apple go bhfuil sin a chóid yma. Sgil am hína bhí a scrípach a móda is teag an héic a ggóil gan náfing. Is rí seo ha mi díoch dul a chur gan a 3 almonds ar a bhúlach. Mar sin. Is ha seo dul isteach gan a náfing ar son fasgur uair a híd. Seanis. Can tíú. Han cake ar sin amach san ábhing agus apar go bhfuil fáilach éireachgóil an sa chud sin na seo. Ha mi ar a bhí go maith fáilte noch agus hanneal mi ar písa mi ich. Ha mi smuinech go bhfuil an haim an sleis a jarach.
Mar a híisiú has slócán san chéic a has sin tíoch ar sáiliú go bhfuil a Frangipane chu traim. Sé sleis a georach chéic in ar a searlaims. Seáil ar sin has sin cho áling. Apar go brunch spatula ha seo sa mi tíoch dul chur rút nó gá rís. Mar a híisiú ha yoghurt acum, sòsachadh, almond butter agus fhaicinn almond cúteach. Hier rút mi dul chur rís SàBHAGAN yoghurt. Ha mi smynach go bhfuil yoghurt uafasoch ma le rút in ha milís or uarnan ha yoghurt plain gama giad ha sòsachadh acum cúteach. Ha mi gama ghabhail ar sòsachadh or glad díoch a colochrí sétan. Is bacan almond cúteach. Sinna quad má gósa. Agus in rút mi dhearach díoch rút a bag a bharach almonds díoch ar son seo a chréirnachach. Apa rúsa go mi tolait le seo. Mi giorí pís yoghurt agus pís in a chéic cúteach. Féime dú seo iaching.